Nalbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang di pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no adda di tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naibag nga orasyo amin papagayam. Sakmay na, shout out karagiti Suki adi mauma amang tartarabay karagiti amin na drama tayo. Ada Jovi Gandesa, Jasmine Rivera, Leonora Bautista, Joji Cruz, Bing Soriano. Ken kastamet karagiti nakasarak dito'y drama tayo nga unay daytan kaka. Ada Editha Galia, Marieta Bautista, CMC, ken kadakay amin anaayat amang tartarabay iti drama mi dito'y channel tayo at Jor Drama Tips TV. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Naggaget no adda tay crush na. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Asinto anak. Ingka man gumatang iti mantika dita store. Siripot pa no ni Mia ti adda iti store. Nana, nay sabali mo ti turungam. Nay kundi mo pa inala to igatang mo iti mantika. Madamdaman na na. Taawan pa imot ni kwa. Ingka gumatang kunak. Anya ti bagbagam aya nga awan. Awan na nang. Dakayon, nasakit ti sakak. Ay, awan kan asinto. Agpakaro ka manan. Ne, adama gayam ni Mia, Yestor. Ay, ada ni Mia. Anya itain ti pagatang yun na nang. Ingka gumatang iti mantika, tapno may prito kong day takar ni ti manok. Uwan na nang. Muntuin di gatang ka. Na, inagaw nan ti kwarta iti imak na panan. Nangag na lang nga imbagak nga da ni Mia, Yestor. Insiwutan. Ay, unay daytan kaka. Katsla sinto-sinto ti anak ta. Napunta asinto tinagan na. Pagbalinamot na sinto-sinto. Kano saan amabaon, naawan jay kursunada na animiya. Mas awak atabaunam nga awan tay kras na. Amumutay anak kagagagad no ada tay kras na. Jas, kay day taatao. Agayat karunmat, si kamot bakit maawatam latan at anapadasam mo't tinagayat. Agum saan akasta apay si kalakay, no makitam tikras mo iday nagagat kamat. May, no makita ka inikot nagganay gayak, takas tati mainlaw. Naydaytan ka. Agum tirigat na, into nagasawa dan sa dutton ti lalaki akasken ka. Saan mo na? Nagagitak latamot, bakit? Naydaytan ka. Anya gatangam? Adda ni Mia, Lola. Ti gatangam ti damdamagak. Sana siya ti pagdamagam. Damagak lang, adda ni Mia, Lola. No, saan ka gumatang pumanaw ka ni ti sangok? Naguyong na ti abakit. No, jakla ay ti apom, ay jakla amon. Apay, di ka pala pumanaw. Ada ka maibagak ka ni Mia, Lola. Awan ka po. Napanag-eskwela. Sino day ta, Lola? Ingka kididalusan ti silid mo. Tandak mo dito store ngagbantay. Ang damot gayam ni Mia. Adala ko maibagak kan ko na, Lola. Bagamon kanyak. Tasak kung ti mangibagakin ko na. Darasam, tagtira akong. Unadetan kaka. Sige, Lola. Agsira kayon. Tinton maminsanan nga ibagak ti gagarak. Unadetan.
Nay, ayan na nga'y tay impagatang ko ang mantika asintaw. Awan ka no, tila ako da mantika nanang. Na, ano na gado tinakitak ang mantika ala ako da? Nakita yu gayam, di kay palagi matang. Napanak nga raw, ijay palingke, ngam nalipatak, tigim matang. Awan la ko da, naibos. Kanapang ka kumagim matangan ay jay bangir nga store. Nasakit ti sakak nanang. Ngay unay daytan kaka. Di mo lang nakita tay crush mo, nasakitan ta sakam. Ha? Masadot kan. Unay daytan. Ay, awan ano sadot ka? Saan nakaapagan ano ti balasang? Tila ibagbagayam at unay daytan kaka. Nay, apay rimwar ni asintaw. Adda di ta siraw ti mangga. Nakaida ijay dagi-dagay. Oh, nay daytan na tao. Aramid ti sadot ti style na. Nabannog mo't nga ta, wano naktangan iso nakaida di ta. Wano maday ti bagbagina. Sadot ki di ah. Nay. Kala at abim maringkwas. Papanan na nga ta. Nay, dajayay. Nay, ano na nga tayo timba, anapan na inala. Agsakdo siguro. Anya ko matisakduan na ngay, napunumot amin a drum. Tagtagari bakit tapaliiwan tanoan niya ti aramidin na. O naidaytan kaka. Naa, milagraw. Apay aya bakay. Sibsibugan na nagitimulak nagtudumot idirabi eh. Ay amom latamot din abakay. Iso mo lagaya managgagat. Talimabas jay kras na. Unay daytan kaka. Ay, bay amditan atap no ma-exercise nagtimasel na. Ay just kay. Ay, ungayam lakay. Adda na panunot ko. Anya dayta? Awisek man ni Mia dito. Ta kasarsaritak. Kabayatan abaunag ni asintaw. Sigurado nga enjoyin na ti agtrabaho. Tila mapampanunot mo mo't bakit? Unay daytan kaka. Apay niya nayabandak nana? Ada ko madamagak balasang ko. Ay gayam, mabitlaeng Ay asinto anak, ilabaman dagiti pantalon mo. Oo na nang. Nagkagutan. Nga rod nana, nadlaw kumot dayta. Naggagat ni Jacinto. Kanayon ang makitak nga dararamidan na. Naiduma kadagiti makitkitak alalaki dito barangay tayo. Uwin balasan ko. Nagagat ni Jacinto, nada tay kursunada na. Ha? Sino ka diti kursunada na nana? Ay, damagam tulaken kwanan balasan ko. Bareng ibaganaken ka. Anya? Unay daytan kaka? Kastaw, daramidem bakit? Kanayunem nga awisan ni Mia, tapno adaw ti mairing pas niya sintaw at trabaho. Kanya laengan ngay mo ti bagak kin ni Mia no awisag. Oray anya ditan ati maestoryam kan kuana. Way, kompormen ti damagdamagam kan kuana. Unay daytan kaka. Di na pay lang arud armen kan asawaan ni Mia. Tapno agnanayon ang ti kinagagot na. Unay daytan kaka. Asintaw barok. No kursunadam ni Mia. Armumon tapno di da kaunaan. Ilay magbagayo mo't nanang. Nay, nagkapoy-kapoy ka ako. Amangan no maunaan da ka. Agapura kay launay. Nasa umon. Armumon ta asawa umon. Narigat mo't ano apuraek nanang. Amangan no guraan nak. Ay nabarok aya. Ipadpadayaw na kantupay. Anya nga iti bagbagana nanang. Nakagagagat ka kanaw. Ken nagtaraki ka kanaw. Talagang imbagana na kita nanang. Wan! Ay, oray damagam, ano di nakpatyan?
Agdamat gayam na limad na parang kursonada na kanyak. Wan, iso apagdato na mo. Darasem, tapno di na kaunaan kunak manan. Ayunay daytan kaka. Hamiya, yak kaya ta mapangka di ta balay dasin tao. At dalang dinamag ni nanang na. Iso ato may dito no kaya na. Ta narigatan. Amang nusak babunda ka dita. Unay daytan kaka. Apay buaya sumakbab. Balik na kita o ngagkursunada. Iso adi ka mapandita. Anya? Dakal ti panagaya dayay nga asintukin ka. Agam dakaya dayay parakin ka. Unay daytan kaka. Asino nga rod nga iti kayat yu apara kanyak lola. Dagiti nababa ng paingam data ti kayat ko. Apay lola, di yu kayat ni Jacinto no bilang laan? Apay, sa man ti mangdamag. Nainlab ka kinkwana. Ha? Saan mo't lola? Saan nga? Amang into nagangay kat. Agpasikugkan kinkwana. Ala lola, super advanced mat ti utak yu. Ay, awan kas ti agandad. Ta narigatan. Isaw nga ununaan kan. Unay daytan kaka. Amam asinto anak. Nakatartaraki ka. Isu nga aramatem ti kinatarakim iti nasaya at awagas. Anyat kayat siya asawa na nang. Pilyem ti nasaya at ababae paraken ka. Saan adagiti dakes ti kababalin na. Ta maalyan ka no kasta. Adda nga rod kursonadak di tananang. Nasingpot da jay. Nilaang mutmi at ti amukaan napintas ken nasingpet. Isu ka day. Napugtuan nyo na nang. Ang di ibagbagakin ko na ta kayat ko asakton ti mangibagakin ko na. Ay sa itam nga rudin tapno isunto ti makagasat mo. Jakmot kaya ta pagdudursukan ananang. Saan mo ta pa nagdursok no kanayo na pasyaram? Nilola na ti amak na nauyam. No agayat ti tao, adda pamuspusan na anak. Ngem daytay nasaya at apamuspusan tanariga met no daytay dakes apamuspusan. Uday daytan kaka. Lagay. Awan mo't ni asintaw. Napan nakitigad. Ilayaban ni Sante. Makitigad tapno aday gatang nakanoy ti regalaw para kadamiya ken lola na. Ayunay daytan kaka. Ang makitam lakay. Talaga naggagat no kayat na. Ang imbis alopot na ti unaan na agatangan sa bali pay laeng met. Jay pay la regalaw ti into na rin na. Imbis sa katulag na ni Mia tagtaraydan. Unay daytan kaka. Madimot Ala na paimot itinasaya at awagas Regalaw ta. Kasta ti nasaya at regalo talaga ti pamayan na. Kasta ti ayat bakit. Mapagtignay na ti may sa tao. Unay daytan kaka. Kunak nga ruden, nga uray di mo isuro ni asintaw. Amo na ti aramiden na no may papanit ti ayat. Unay daytan. Tila ang pagkapuyan na kat saan na pala nagdatunan ni Mia. Unay daytan. Sige, bakit? Tanak man ituloy di ragragad jak. Unay kat daytan nga ayat. Bakit? Saan mo adurugan di anak ta? Bayam nga isaw ti makaamaw. Kano kaslawan na muna. Mangtay-timing lang siguro Di mo isursuraw ta amuna ti aramiden na. Ay awan lat amukaw. Inton kwan intaraydan ni Mia. Awan laki nga road. Kano asawaan da bilang ni Mia. Ay awan ton ti rason nga aggagat.
Dayta ti kamkamatek lakay. Jay kinagaget na no addatay kursunada na iso akayat ko nga apuraan nan nga asawaan. Anya? Tano awan tun jay kursunada na. Awan tumutun ati gaget na apulos. In other words, agbalinton Juan Tamad. Unay daytan kaka. Nakita mo, kasta unay tigaga na no lumabas ni Mia, wano makita na. Kaya namut ti agbanog ng agtrabaho, tapno adamat gadan na, tapno adami regalo na. Natural dayta at adagun-gun uden na. Ay, sabali talaga ti anak ta. Adalat na pagbalbaliwan ti tao, bakit? Nangruna maasawa nanton ti inayayat na unay. Unay daytan kaka. Nay, nakarubot kamut anak. Kun apaw, kasta unay atarakim iti dayta na may am iti langam Diyon dildilaw na lang. Amuyo latan. Asawa umon. Unay daytan kaka. Amuyo talaga. Anda parikot na nang tilula ni Mia. Na uyong launay. Amok adinak kayat. Mapanak lata umamo-amo Ay kauwan Say-saya atam jay bakit. Tapno kayat na ka. Iso nga raw na napanak i-mix try ti trabaho. Tapno ada igatang ko iti regalo kadakwada. Damiya kan ti lula na ti kayat ko asawa na nang. Ingatangak ni lula na iti napinta sa pandilig. Kan napinta sa chinilas. Datay para pasyar at chinilas. Ay sapay la ko mga rod anak. Tanabunga ti panagpasyar mo ita. Unay daytan. Ada ka manan! Umay ka na sintaw. Di kagbatbatay. Apay anak ito ka nakakita kanyak. Kasla ka nakakita iti alalya. Saan mo't lola? Kinaladak mo't ngamin abinugtak. Kwa lola, imayag tapno ikan kayaw iti regalaw. Saan kumot akasangay regaluan nak? No siyak lola. Saan la maminsan ti panagregalok iti makatawan? Uray pa'y maminsyam. Ura saan? Uray binulan. Basta kayat ko regaluan ti may sa atao napatag akas kadakayaw. Regalwak ti nasayat atao lola akas kadakayaw. Kastaya? Kita man ti bagbagang marigalo? Dito lola. Bado yan. Kan para pasyar at sinilas. Oprado man ito. Apaw, nagpintas mo dagito yan. Siguro umanay kanya dagito. Nagsaya atan. Uray may sa ti asintaw no man nagregalo. Day, napay mo sa bali asupot ngay gamaw asintaw. Kuka ni Mia na ito. Anya nga tatibagak. Anya ngay dayta? Kwa lola, chocolate yo adwa ka ni Mia. Dayta man ti kayat ko. Ay nagsaya at kan sintubaraw. Hasinto lola. Amang mapagdubli yun jay sinto. Sa balin ti kay papanan na. Kwa lola, mabalin ang saklatan ti mangitad ka ni Mia. Siyakton barok. Siyak ko man ta aday bagakkan ko Sige. Ang di mo ararman Gaya mo mlaang ti apaw kwan. Unay daytan kaka. Kumusta ti pagnambarok? Uwan paiso anak. Na pagtinag mo mula ang tayat ni Mia. Sawir mo't na dya bakit? Alakit sam abaraw. Adan to na imbag nga ibunga ti panagan-anos mau. Saan ba't ngamin nga insigida magunod mo ti kayat mo agunodan? Medyo agdaran ka pa iti mako na panubok. Pudno ti ko na ti amam. Iso agagat amlata. Agagat kay ti amin abanag. Nga ure awan ti makakit-kita. Agagat ka. Nga uray awan di kursunadam. Uday daytan.
agbaligi kan tumatlaang anak. Ta nakita mo't ni Mia ti kinagagit mau kan kinaparabur mau. Pudno day ta. Awan parikot kan ni Mia tatang nanang. Ni Lola na ti parikot mi adwa. Ay kaagtaray kayaon. Ha? Ay, joke lang barok. Unay daytan kaka. Si kamo ngamin bakit sugsugam matitisa na nasayaat. Ala anak, basta say-saya atam ti amin. Tapno magunod mong tumutlaang ti tartariga gayam. Unay daytan kaka. Pudnoti ko na dagiti dadakkel mo pagayam masinto. Ipakita latan di natural a kinagagat kan kinaimbag mo. Ta Diyos ti tumulong kan ka itinasaya at apanggap mo. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana paulwan. Naggagait no adda tay kras na. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.